Kameklia Board of School Education Ambush kalap penbena ya ka merit list jong ka jingya kun examine Higher Secondary School Living Certificate HSSLC arjar arpunriu hakaba ka Mega Shri Roy na Saint Mary's Higher Secondary School Shillong kalawan haka kerdan bandingkong takabayo sauspa san punyumak ujosya daman lalu na Saint Anthony Higher Secondary School Shillong melawan haka kerdan kebaar dakabayo sauspa san puarmak kadba kanaki sa kahuni empak kentenru na Saint Anthony Higher Secondary School Shillong kalawan haka kerdan kebalai dakabayo sauspa saupun rimak ka Felicia Chinglalven na Saint Edmunds Higher Secondary School Shillong kalawan haka kerdan kebasau dakabayo sauspa saupuimak kadba ka Swastika Giri na Little Star Higher Secondary School berdua kalawan haka kerdan kebasan dakabayo sauspa saupumax haka kerdan kebahanriu ka Sushmita Shankar na Auxilium Higher Secondary School Shillong klayo sauspa laipu kendaimak kadba udame wanbha macau na Saint Anthony Higher Secondary School Pulawan haka kerdan kabanyo dakabayo sauspa laipu nyumak Biraj Bhatta Charji na Saint Edmund Higher Secondary School Ulawan haka kerdan kabapra dakabayo sauspa laipu saumak kadba Ustarwel Ronghang na Saint Paul Higher Secondary School nongpo Ulawan haka kerdan kabakhandai dakabayo sauspa laipu laimak haka kerdan kabasipho kake Gwyneth Wanrilang Rembai na Saint Edmund Higher Secondary School Shillong batka Mewarika Pariat na North Liberty Higher Secondary School Mokerdup Jowai kilaya Bentalang dakabayo marsauspa laipu max